Pozdrav dragi prijatelji, danas evo jedna tema, mislim da ću opet pokušati biti kratak, a na kraju da će se produžiti taj monolog, a to je zlato i srebro kao jedan vid ulaganja, odnosno nešto što nam pokušava očuvati vrijednost novca. Stavit ću ovako na stol nekoliko primjera, znači i jednog i drugog. Ako govorimo o zlatnicima, evo primjer dukat Franje Josipa, odnosno zlatnik Franje Josipa, isto tako jedna zlatna poluga, mala zlatna poluga, 2 grama, ako možemo to nazvati polugom, običnu polugu ljudi smatraju nešto što se može uzeti u ruku, tako sam i ja u početku, kada sam se krenuo zanimati ovom temom, srebro, 100 grama, odnosno 100 grama poluga, konkretno jednog švicarskog proizvođača, i srebrnjak nominalne vrijednosti 100 kuna, hrvatski, naše kovnice, konkretno radi se o srebrnjaku Ivana Pavla II. Iz 1994. godine. Ovo je samo jedna podloga koju budem iskoristio za nekoliko rečenica na ovu temu. Da li se možemo zaštititi od nekih nepredviđenih situacija tako da uložimo dio sredstava u zlato i srebro? Sigurno da. Jesu li oni mobilni, prenosivi? Vidimo da jesu, zlato pogotovo, jer mala količina košta jako puno, srebro je nešto jeftinije, pa i te poluge znaju biti veće, odnosno same kovanice više teže. Koja je razlika između poluge, zlatnika, srebrnjaka? Prvenstveno, znači razlika je u tome što ovdje imamo i uvijek neki otkovan lik, neku nominalnu vrijednost. Ako govorimo ovdje o srebru, vidimo da je to neka nominala kao 100 kuna. Obično izdaju kod nas naš novčarski zavod, dok uglavnom ove poluge izdaju neke renomirane svjetske kovnice koje uglavnom imaju i ovakve omote, imaju i grb, svoj natpis, gramažu, kvalitetu koja je utisnuta na svaku od tih poluga, što dalje kod neke daljne prodaje omogućuje lakše raspoznavanje, odnosno to vam je u biti i potvrda da je to neki klasificiran, neki premium proizvod. Tu listu tih kovnica možete potražiti na internetu, vidjeti i kod prodavača koji se bave tim stvarima, tako da budete sigurni da zbilja kupujete neku kvalitetnu robu. Sad, osobno, da li preferirati poluge ili zlatnike, srebrnjake, naravno opet ovisi o izboru i želji svakog pojedinca. Ono što vidimo je sami ovi zlatnici, odnosno srebrnjaci, imaju neku svoju vrijednost i kovanja i možda nekih likova koji se prikazuju, nekih povijesnih ličnosti ili tako nešto slično, i sigurno i ta neka razlika u kupovnoj i prodajnoj cijeni kod njih je veća nego što se to radi kod poluga. Naravno i ekonomija obujma igra svoj utjecaj, što kupujete veći, da li zlatni, da li srebrnu ili zlatnu polugu, i ta cijena, ako gledamo odnosno neku tržišnu cijenu, manje varira, odnosno razlika između kupovne i prodajne cijene je manja. Zašto ovaka mala poluga? Upravo to je i razlog snimanja ovog videa. Jednostavno bih volio približiti to ljudima, da ljudi vide da ovo nije nešto što je samo za ekskluzivno za neke bogate ljude koji imaju ne znam koliko novaca i onda si mogu priuštiti kupiti ovako nešto. Ovo si može priuštiti, ja bih rekao, i neki prosječan čovjek kojega to zanima, da li to bio neki vid ulaganja, možda neki poklon za neku prigodu, jer zbilja poluge možemo naći, ove male poluge 1, 2, 5, 10 grama, što je nešto što je možda i prihvatljivo i dostupno možda nekim širim masama. A opet s druge strane, sigurni ste u ovim nekim vremenima kada postoji i neka nesigurnost i volatilnost na tržištu, kad vidimo da i ta oscilacija cijena zlata i srebra bude svakodnevna, da imate neki vid jednostavnog ulaganja koji sigurno kroz neki dugi rok može dati i neki značajan prinos. Ja bih se ovdje samo osvrnuo na 1970-71. kao neku referentnu godinu i taj neki zlatni standard koji je tada bio ukinut,
i cijenu možda zlata tada od nekih 30-35 $ po unci ili cijenu srebra koje je tada bilo i manje od $2 po unci. Danas su te vrijednosti daleko veće, vidimo da one iz godine u godinu osciliraju ovisno o događajima na tržištu, ali je sigurno nešto što ima svoju tržišnu vrijednost. U svakom trenu možete ovo investicijsko zlato i srebro zamijeniti za novac, neovisno o tome u kojoj državi se nalazite. Naravno, ako je to zlato ili srebro, od, kako sam rekao, nekog licenciranog proizvođača, neke poznate kovnice. Dalje, što se tiče toga u što ulagati, naravno, ovisi o preferencijama svakog pojedinca, da li se odlučiti za kovanicu ili polugu. Ja bih rekao sigurno nešto što dugoročno, ako ćemo ulagati, ima smisla je raspodijeliti opet taj portfelj između kovanica i poluga. Sigurno poluga zlata je nešto što možete uvijek unovčiti, uvijek utržiti i uvijek nešto što ima neki manji spread. Ako gledamo i porezni tretman, znači nemamo poreza na investicijsko zlato, dok na srebro kod nas postoji porez na dodanu vrijednost, znači PDV 25%, i tu je upravo i najveća razlika u tome zašto ljudi preferiraju uzeti zlato, a ne srebro, jer kada ga prodajete dosta je velika razlika između te kupovne i prodajne vrijednosti. Što je to investicijsko zlato i srebro? Znači, to nam govori čistoća. Svako to investicijsko zlato mora biti jako velike čistoće, neovisno o tome da li govorili o polugi ili o zlatniku, odnosno srebrnjaku. Vidimo ovdje da na srebru stoji da je to 999 čistoća, isto tako i zlato je te čistoće, dok ovi zlatnici, odnosno srebrnjaci, mogu imati neke druge primjese, pa možda nisu 100% čisto zlato, odnosno srebro. Za kraj, možda samo da skratim, ne bih volio duljiti video. Ovo je nešto što sigurno može biti blisko i nekom prosječnom čovjeku koji nema možda neka velika sredstva na raspolaganju za ulaganje. Sigurno nešto što može omogućiti da, ja bih rekao, ne držimo sva jaja u istoj košari. Neki, ako imaju neke zalihe sredstava, raspodijeli ih po valutama, drže dolar, euro, švicarski franak pogotovo. Evo, i ovo je možda jedan od načina kako diverzificirati taj, ja bih rekao, portfelj. S druge strane, evo, i na kanalu dosad sam spomenuo mnogi od nas koji žive taj neki stil života da pokušavaju biti spremni na određene situacije, pa imati zalihe i hrane, vode, neke različite opreme, imati neke hodograme za određene situacije u slučaju da se dogodi neka nepogoda ili nešto. Isto tako, jedan od, ja bih rekao, i načina života, razmišljanja, ako ćemo govoriti o nekim financijama, je i vid ovake diverzifikacije, ja bih rekao, portfelja, ako ćemo se malo stručnije izraziti, da ne držimo sva jaja u istoj košari, odnosno da nismo izloženi jednoj valuti ili samo jednom sredstvu, nego malo diverzificirati portfelj, uložiti možda neki dio svojih slobodnih sredstava, zlato, srebro, pogotovo ako su to neke manje gramaže, jer nismo svi toliko bogati da možemo ulagati i u nekretnine, možda vrijednosne papire, nešto drugo, nego možemo se nekad poigrati i sa ovakvim manjim iznosima, a opet s druge strane, ako ne bude nama trebalo, odnosno kako mi mnogi kažemo, bolje biti pripreman na sve te neke situacije, a ne trebati to što si gomilao za sve to što si se pripremao, jer znaš da se neka katastrofa nije dogodila, tako i ovo može biti nešto što, ako treba naslijede možda i naša djeca ili netko, pa možda i njima to kroz neki dugi rok, kako i to kretanje cijene zlata i srebra, kad gledamo na dugi rok, donosi neki prinos, možda nekom ostane u jedno zgodno nasljeđe. Do sljedećeg videa, lijep pozdrav svima.